lapha le-under north end wena igama mbani? Jeffrey Makunike. Jeffrey Makunike, lapha ke kuthiwa ke imzilikazi under north end i-hotspot ye-coronavirus. Abantu wena ukwabona umuntu ogulayo kodwa? Hayi, mina ngabona ngamuntu ofileyo we? hayi no, nge-corona hayi. Kanti manje lokhu ukuthi kuthiwa abantu abagcwele bagula lapha, ubona abantu bakuthethe nga? Hayi, khona apho ngabikwazi ukuthi babe kuthethe ngaphi, kodwa kulapha ngokuthi kuthiwa umuntu ofe nge-corona hayi. Labagulayo kababona? Angababona. So kathesi-ke linaliswa njani njengemzeti khonapha, bathini emzilikazi? Abantu bathini ngakho lokho njengoba sokule lockdown, so curfew? Bakhala ngokuthi njengoba nje ukuthi lo mashop avala ngo-3 akusela ngoba bengakajingiriza into zabo, labathengisayo laba bakhala ibhizinesi yabo isinjani, siphansi. Bathini bona abathengisayo la, bakhala besithini? Bakhala khona ukuthi ibhizinesi sivele yakhiphe isi-low business. Manje wena uphila ngani? Mina wathi kade mphongo ukuthengisa nje. Kodwa kuzaba njani ngoba le lockdown le? Kuyahle kube wesi. Wesi. Endlini ufuneka ukudla? Yebo kakhulu. Irent? Le rent konke. Ukudla konke into? Abantwana? Lo nkosikazi? Ndawo inkosikazi. Bangaki labantwana? Abantwana bangu-3. Bonke bakhalele wena? Bakhalele ubaba. Ngosuku kuhle kuyaphumula ukuthi silohamba bathalele wena? Kule isikhathi. Isikhathi. Uyawuthengiseni ohlanganisa uthengisani lani lani? Hayi, ake ngithengise nje omatomatisi, onyeni, kodwa ukukipha kwabantwana bonke. Umanager uyathenga impuphu ngayo? Iyahambejana. Yakhona zonke zathi. So uthi wena yindlala yodwa le? Hayi, indlala. Vela uzangisebenze kudala? Ngangisebenza kudala kakhulu e-National Foods. Kwaphela umsebenzi? Kwaphela umsebenzi. Kudala sokulesikhathi ku-2000 mbani, 2000 leyo. Okay. But kulezi insuku sizwa phela indawo zamashapini, into akhona amashapini asebenza konje? Hayi. Bayisaba? Bayisaba. Kuyabotshwana? Threat yangikhona hayi, bahle bayisaba i-threat yangikhona nami. Babhoda yini ubusuku umphosa nga? Hayi, lokho kuthiwa kuqalisile angikababona. Akababona? Ingazi namuhla nje namhlanje uqala phela namuhla ngo-6 ntambama kathesi ithi ikhefi. Wena abasendlini manje? Avela phela akula ngenye indlela. Uvawula la mali? Imali yangikhona ayibonakala. Okay. So wena ngani kodwa bathini, bakhiphe yini abantu basebenzi kumbe kwenziweni, ngoba phela asibabantu abakhulunywa ukuthi bafile sibabona? Asibaboni, kodwa nxa ungabonakala abantu kumele konke umuntu kuvuleke kusetshenzwe. Kufuna ukuthi kusetshenzwe? Ilokuzeni-ke i-injection le ye-vaccine siwayithatha wena? Sengayithatha zonke zombili? So awusesabi kakhulu? Hayi, khona kuphela. So njengoba abantu behlatshiwe, wena uthini abantu ahlatshwa ngabe bavunyelwa ukuthi basebenze? Alawo sebehlatshiwe? Ukuthi yabona ngaze mvuma ukuthi abanye thina sisebenze sihlatshiwe, hayi lo ongahlatshwanga-ke layo yabelamba. So ngcono kuvulwe kube abantu bezinanzelela kuphela? Kuphela. Kodwa i-social distancing ayikho phela elokishini, ikhona? Kwezindawo ngakutshela iqiniso ayikho. Ayikho. Okay. Ungathini kuba khona ukuba amamaski, abanye abaqoki? Abaqoki. Ungathini-ke kuba abantu abalayele ngalesi sikhathi? Hayi, ngibacela ukuthi belandele khona ukugqoka imaski, social distance. Okay.